Kanay ko All India Radio Shillong, kakubor ban puleru Elma Arwar. Kimat bakongsan jong kubor mendaka step kilong. Penpau menteri rang badu kari unarin ramudi ya kajing kemen ya sokar Haryana halor kajing kentio kajongki ya kajing pule kikindai. Betha menteri kampo yang kari wa Amit Shah ban penkiyo ya kilarti jong kathan syate lamingi. Pentip National Security Advisor Ajit Doval baka Pakistan kaphale no banyada ya kajingwan ka songsuk songsan ha Jammu and Kashmir bat onjet ya ulampang matmai jong Meghalaya Legislative Assembly ha ka khatlai terik mentau benai ka khubor ka babnya menteri rang badu kari Narendra Modi hinen kesni ulapan pau ya kajing songkmen halor kajing simkhia ka sarkar Haryana ban penkiu shu ya kajing pulih kinhei menteri rang badu kari haba ajing kren ha ka Vijay Sankap rally harong tok ulaong baka Beti Bachao Beti Padhao campaign kalong ka bajab Haryana Narendra Modi ulaong baka kajing kiu jong kajing pulih kinhei kalong kajing kren ba ha kari Narendra Modi ulaong ru bagi pai ba nong Haryana ki yo jimentoi ba nak sarkar BJP lakalong nak sarkar kami ni sarkar jelam. Menteri rang badu kari ula pentip ru bahadu menta ke Haryana da kejingarap jong sarkar kami kelayo buan teli ki projek ki belapoi syapalan arpusan hajar kelur ringkam. Menteri kampo yang kari Amit Shah ula penpau ya kejingarap ban kentio ya kalariti jong kathan syate lamingi. Amit Shah ula ongru balada kipat ba kiklet no ya kalariti barius patam jong kathan syate lamingi kajingkio karoi kapar kalong le no ai. Menteri kampo yang kari haba ajing kren ha ka plenary ka bandar popra jong ka North Eastern Council NEC hagati henen kesni ula pensyairu ba ka artikel laispa nyopuwe kanumdu no wat labon ki ba pensonghu bakla ya kipat ba. Amit Shah ulai weru ikipai ba banwan syakmat banyak kren nak benta kajimpin bet no ya uput usam jong kathan syate lamingi. Nakaliang menteri katanat dono Dr. Jitendra Singh ula pentip baka North Eastern Council kelayo ya kamang tingka nak benta usnam arajar khandai arajar harpo hadu syaja sauspa nyopwe keluar tingka. Dr. Jitendra Singh ulai thuru baka sarkar ni kalapai khmat ba syaki jala kathan syate lamingi. Menteri rangba kamegya ukan rat kisang ma Ubalalik punya simbenta hak jingalang gaban repopra jong ke North Eastern Council hagati ke balastang henen kesni ulah kerpat ya menteri kampo yang kari Amit Shah ban simkhia ya kicing badang sateng jong kathan syate lamingi khnang bakane kathan kanyo ya ka songsuk songsan bat karoi kapar ukan rat ula ongru baka kerteng jong bahaka kerteng jong kamigila ulai kublai kerpang ya Amit Shah ubalong ucarman ke NEC ya menteri katanat dona Dr. Jitendra Singh ya borok kilat bat ki menteri rangba jong borok gijala kathan syate lamingi ukolat ula ajimut ba kejimpen kala pralin ya kasurok ba nagati sa Shillong bat dauki kiban penyesok bat kesalahat lambat kecita kaung ha Bangladesh kalong padongkam hadu kata-kata lemba kani projek don kam penha bat penhe su ya kasurok kabala don lupa bat kani kanyarap ban kam pensuk ya kakit kaba bat kejing shalan ya kimar kimata na kijala kathan syate lamingi syakiri badon hak benta basathi ke Asia lemba ke Citagong ukan rat ula benrap ru baka jingduna bahap pisah ke NC kakta bahaya kathan syate lamingi. Presiden kari USA Donald Trump ulaweng no ya kajingkhot ya kren yasuk bat kinong yalam ke Taliban lembat presiden ke Afghanistan Ashraf Ghani ban pinkut no ya kathama balane lakhat prasnem ha Afghanistan lemba ki tweet Donald Trump ula pente bu don jimut ba unse kendu ya presiden ke Afghanistan Ashraf Ghani lembat ki katukat ni kinong yalam ke Taliban ha Camp David henai gani kajing ya kendu la pensenge no hadian bekile no Taliban ki layar thama ya ka Kabul pinyap ya uwe shipa US lembat pada akhir wingut kipat ba. Unang sajaan bapau nam bat menteri berem ke sarkar kini uram jet malani ulaklat no hinin ke step hayeng jong ha ke nong ba New Delhi. Uram jet malani ubaladon khandai pusnam ke Jakarta bat ude udakhot jong ke Raja Sabham. Uram jet malani udan ha ke jingpang ha kini khiniat sni nagada ko jinglong tumen ke jong Presiden kari Vice President kari lembat menteri rambado kari kilap ha ya ke khubos mulem syaki bahayang asam jong uram jet malani. Kani ko All India Radio Shillong ka bolam sipi ya khubon.
Kajingte ya ka Information Technology Park ha Sauli kala nang ya shat bat ki officer kani katangat kila pentip ru ba kajingte ya ka Information Technology ha Sauli on sa pendep no hapo kani ka sisnem kani ka project ka balaya shat kajingte kala dep hadu prapho nak sisma bat kajingte on sa pendep no lasim snem kajingte ya ka IT Park ha New Shillong Township kelas dang minsam snem hadin kajing sa teng babun teli snem ya ka first phase jong kani ka project latay ha kajinglut ka balong life kulur tingka bat kajinglut na kabenta baru ki fies kanlong sanspak lu tingkam ke sarkar kelas nokti bhalang bat kani ke project u National Security Advisor u Ajit Doval ulaong bakari Pakistan kay rap ban pinmi leno ban yada ya jiwan ka songsuk songsan ha Jammu and Kashmir u Doval ulaong ru bakajing le jong ka Pakistan ban pinmi snam ha Jammu and Kashmir ka peni ya kajingklot ka jong ka kajong kahim habakren bagilat pathai khubor mena kasing sajan udawan ulong bag jingpin kala ya ka constitution kadai ka kam jong kinong India hi jong ka Pakistan ha ka babon na kinong Kashmiri kipriang ya kani ka jingpin do ya ka article laispa nyopho kabadan ya ka jing pher ka bakhindiat ompat ya ka jinglong brio ka jingjiet ya ulampang ba thmai jong ka Meghalaya Legislative Assembly labu ban pelong ha ka khatlai tarik mentau naim ka telong khubor ka bloyo lum na ka Assembly Secretariat mena ka sni sajan ka yathu ba ka yeng dorban menda ka sni kan sapil mena ya ka tarik ban pelong ya ka jingjiet thmai ya ulampang ka Assembly Secretariat kan sabu jingpil mena ya ka jingjiet lampang thmai ha ka sipho tarik mentau nai bat ki kertong ki ba kwa thep kerteng ki de ban thep kerteng no ha ka ni hi ka sni ka ta hadu ka po sau siteng janmi ya ki kot kisla jong ki kertong on bisar hi ha kani kasni bat kasni banwang kerteng ki kertong la ki kwa banwang no kanlong ha khwe tarik mentau nai kumbas nguthu menta u menteri ki kam jungo kai prthei u ba met ba lindo udai u kertong monlang ke MDA na ka benta ka kam lamphang bat ka Congress pat ka penyang da u Wilson sangma Menteri ke Sarkar kami uberipet ya katangat Information and Broadcasting u Prakash Javadekar henen kesni ulang bak Sarkar u Narendra Modi hakini kesispa seni jong kesin kebaar kala terikam borba la kalong ya ke Jammu and Kashmir ne ke yo kakon habakran bagilat thai khubor hanong ba New Delhi u Javadekar ulang bak rai ban pen long ya ka Jammu and Kashmir bakalada kum ki Union Territory ka dekarai ka bahebam uni menteri ulang babon na ki officer bamsap lalap limba ka jingtrekam basai jong ka sarkar shushu ujavadekar ulang ru baka kam bamsap kanum dan jaka shu hakari ujavadekar ungets kamru bakari India kan selak ban pinmi hadu $1 trillion hapo jong usnam arajar arpusan berula benrap ru baka jingpinmi ya ki public sector bank lambat ki project beper ki basyong dor dak sispa lak klur tingka ki kilat kilinti ki basalak pun orlong ya kajing pinmi kari ya kata ka $1 trillion hapo usnam arajar arpusan ha ka khubori lekai ka Meghalaya kala sedang ya ka Limpung National Sub Junior Qualifying Rong kepadang ya Syahmat ha Imphal Manipur ta ka jingjob hadin bakla penlim no ya ka Assam ha ka jingela ka beningkong jong ka group B ha ka ni ka jingya kun ka blalong hinin gesni ka Meghalaya kala job da laigol la not bat ya kini ki laigol la thep da Colin Salmon Lingdo ha ka minit ba afun re ban nyopuar bat usam chaprang latu ha ka minit ka basau pau bala thep limba ka penalty ha ka ni ka jingela kai de ki rang kai ka Meghalaya kibla lekai bah nadu ka basdang hadu ka bakut bat kirang lekai kibla la ban lekai bah ha kan kasni kilong utoybok nong rum rang lekai shedin u Colin Salman Lingdo rang lekai Syahmat bat ru usamlang rempe bat usam chaprang latu kirang lekai pedeng kumba kalong minta ka Meghalaya ka dan ha ka group B kentup lang ya ka Assam bat Mizoram kat bah ka group A pat ki kinhon badon kilong ka Manipur Arunachal Pradesh bat Tripura ka Meghalaya kan pengkre banyele ka biang ha ka sipho tarik menta ubnai persya ya ka Mizoram Syabat pengkut ya khubor sa sin kimat bakongsan penpau menteri rang badu kari Narendra Modi ya ka jingkemen ya ka Sarkar Haryana halor ka jing kentio ka jongki ya ka jing puli ki kinthei Betha Menteri Kampo yang kari wa Amit Shah ban pinkiyo wikilarity jong kathan syate lambingi. Pentip National Security Advisor Ajit Doval baka Pakistan ka phaleno banyada ya kajiwan ka songsuk songsan ha Jammu and Kashmir bat onjit ya ulampang batma jong ka Meghalaya Legislative Assembly hak khatlai tarik menta ubnaim.
Kato ka khubor kalakot, kabawan siya pi nag-studio jong ko All India Radio Shillong, but sa akin yapor ni sa sono ba ka daily station nakabanda khubor haktin hindi, hakapor prabaji ba khubor haktin pareng hakapor prash pawam. Kanina day ko All India Radio Shillong.